Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumpe impendulo yakho, noma mhlawumpe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Osibhalile namuhla uthi-ke yena unokuphupha ethola umsebenzi, mhlampe uma wukuthi-ke uyahamba kulezo y'nkampani ey'thize noma kulezo y'ndawo efike ecela umsebenzi kube ukuthi uyaqashwa. Lelo phupho lisuke liyisibonakaliso, licacile nje, okusho ukuthi vele uma wukuthi khona umsebenzi owufunayo noma umuntu vele ohamba efuna umsebenzi ofaka ama-C_V, khona la bazokubiza khona. Futhi kuzomele ungalilahli ithemba, uqhubeke njalo ulokhu uzama lowo msebenzi owufunayo. Okanye ngithi-ke wafaka lawo ma-C_V, ufake iy'celo la uy'faka khona, khona ukukhanya okuzayo ngalapho ekuceleni kwakho umsebenzi. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo sichaza lokhu ozobe ukubuzile nawe. Kanti uyakwazi-ke lapha ku-TikTok ukusibhalela ucele inombolo ka-WhatsApp uzosibuza kuyona njalo ekuseni. Uma unombuzo ningakhohlwa uku-subscribe.